Enkuyanja y'abantu akasheshekerizo babachera kweshuka ha Eklezia ya Uganda matazo mu Rurembo Mbarra omukushaba ko kujaguza amazarwa ga Yesu Kristo. Reverend Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Uganda Matazi niwe yayebembere shitambo cha misa kandi yajumerera abo bona abajaguza nohiri batine mukama. The Lion of Judah, he has come as a dedicated for us to stay with us, to overcome the darkness according to the word. Those who receive him will get mercy after mercy, grace after grace, as we have heard in the gospel. Okushaba oku kwayetabwamo na n'abanyaby'obutegetsi na n'abandi bebembezi. Mwenu ekiro kikuru harimu ebintu bingi ebyokujaguza kunkanya buramwe nimanya harimu shara z'ekiro harimu abamabaga harimu abebyivuro konka nimbe hananjeriza nk'abazire bagenzi banje utwijuca abana mwenu umwana wanoreba ngo tokumwe ko match kondoro mwago kumutwaro mu share z'ekiro obwo mureka tureke kuzo mu Christmas tukagira excitement yo kurya kunywa sinda kurwana kushemerwa munonga kuve mu dance kandi tukashohoze sente nyingi munonga rero ahamwe rwabyo no kashanga twisha twatunga uburimezi nshimanya mwako kutaza kuzamu 2025 n'umwaka gwa ya politics nenda kubehanangereza umwaka obwo kuri politics nungi tureke kwangana tureke kurwana kuko kukira munonga murebe muronde abebembezi abimo kumanya nibija kubebemberaje mu ihanga ritu nano mucweka byanyu kureke tunguka bayanjira n'intekatekensia ezonzirwa mukombe k'Eklezia ruranganwa kandi okutandika n'umwaka oguri kwija 2025 neija okumaraho esente eziri kurenga biliyoni 13. Omugandi abakristo ba Kyamuhunga parish behananjerizibwe okugaruka omu bukristo bwabo obubazarirwemo. Nikitwangurira kugenda kureba iby'abandi kubongera ibyitu bikitukumira niko warataye muje kuko umutima gwawe usimaze n'Eklezia yanjye yacamungana n'ikikunda edini yanjye n'ikikunda kunkamwaho namba abakoterane kwa Mungu mwana mutenda muzakubareba Bugambirwa byeshongoro byo kuzarwa ko mujoni ebira har parish ya Kyamuhungo muri Bushenyi ebyetabirwe mu kwa 12. Abetabire omu Christmas karozezi basimirwe ahabwo obumanzi obagizira mu kweshongorera mukama. Nkaparishi itubendeza Christmas nungi n'umwaka uri kwija gubabere obwikorere murye hamwe mukundane rero mukama atuzarwa mu mitima twine amasiko abona kushimerwa kwa 12 nizo zetabiro byeshongoro by'amazarwa ga mukama abenimwe Elias Ratugusa na Ben Muhozi.